Jesus Christ. Diog Jota arapfuye man. What? Sina ry'Imana iri mu ijuru. Beke muri baba. Mujene wari twari byo wana. Mwana wejo bundi mukanya sha. Kandi bi breaking news ya Marika nyishyira mu cyongereza ndebe. Ibyumweru birakoze ubukwe ku izina ry'Imana. Umukinnyi wa Liverpool Diog Jota aguye mu mpanuka y'imodoka muri province yitwa Zamora. Ngo accident ibaye milimetero 65 uvuye ku muhanda A52 near the municipality of Palacios de Sanabria yariho muri Portugal. Apfuye ku myaka 28. Diog Jota ko apfuye uyu mwana w'umukobwa arabwande mwo kagira Imana uyu mubabaro uyu mwana Akozubukwe ryari ibyumweru 2 bro ibyumweru 2 nago byari amafoto bayasohoye mu minsi 5 ishize pega igihombo Portugal agahinda Liverpool agahinda umuryango agahinda umugore w'agahinda abafana ba Liverpool agahinda isi y'umupira w'amaguru ducitse urugondo yarari kumwe n'umu brother witwa Andre ufite imyaka 26 nawe Liverpool football player Diog Jota 28 lost his life along with his 26-year-old brother Andre in a fire that broke out in the car following a traffic accident. Impanuka y'umuhanda. Muri Espagne, muri Portugal. Ultima hora mundo deportivo. Ubuzima ni ikintu cy'akabwa cyane. Ngubwo ubuzima rero tugendana kare nimfa kuzavuga Imana n'abantu n'igihugu. Ariko Rore urebe neza baravuga ko ari mu majyaruguru akiri burengerazuba bwa Espagne. Zamora none ngo ni muri Espagne mu majyaruguru akiri burengerazuba bwa Espagne. Kuko imurungu ya mbere atanga n'itangazamakuru ryo muri Espagne Marca. Ndetse ni muri Espagne. Zamora ni muri Espagne mu mujyi wa isiko na mukuru ashobora kuba yitabye Imana nawe bari kumwe Andre bari kumwe modoka ari babiri. Ni muri province ya Zamora ni muri Espagne. Yes. Ni muri Espagne ntabwo. Yari mu biruhuko nyine. Biruhuko ridashira. Abakinnyi ba Liverpool bose baracyari mu biruhuko. Ihangane. That's very bad. Ipe y'igihugu ari Portugal buza umukinnyi, Liverpool buza umukinnyi. That's really tragic. Abantu babibyegeranye mugomba gukora akantu kuri Diog Jota vuba tukubaha service.